Ndagusuhuje ngo haye ikaze wo kuri KC4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mbwiye kugezwaho nanjye Fati James. Ngizi ngingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Rusivire urwego rw'ubuzima butewe impungenge n'ubwiyongere bw'ubwandu bushya bwa COVID-19 nyuma y'irushanwa ry'amafarashi ryabaye icyumweru gishize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden yongereye umubare w'impunzi n'abimukira bemerewe gutuzwa muri Amerika bava ku bihumbi 15 bagera ku bihumbi 62,500 uyu mwaka. Mukanya ni amakuru ku buryo burambuye. Ubuyobozi bw'urwego rw'ubuzima mu mujyi wa Rusivire bahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ubwandu bushya bwa COVID-19 bwabonetse muri iki cyumweru gishize, bikekwa ko bwatewe no kudohoka ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 mu gihe habaga irushanwa ry'amafarashwi rizwi nka Kentucky Derby ryabaga ku nshuro y'ijana ryaco y'147. Dr. Sarah Moya ushinzwe imigambi ibungabunga ubuzima muri Rusivire avuga ko hagaragaye ubwandu bushya 859 iki cyumweru gishize babonetse mu mujyi wa Rusivire mu bihumbi 52 bitabiriye ibi birori, biganjemo abenshi batari bambaye agapfukamunwa. So we saw a rise, as you said, of 859 new cases last week. A lot of that rise, we've seen a lot more people travel. Twabonye ubwiyongere bw'ubwandu bushya 859 icyumweru gishize. Mbona imwe mu mpamvu ari uko abantu bafata ingendo cyane kandi bakoresha amabwiriza. Twabonye abantu bajya mu maresitora batubahirije amabwiriza yo kurwanya coronavirus n'ibindi bikorwa bishobora kugira uruhare mu kuzamura ubwandu bushya. Niba waramaze kwikingiza, ni byiza ko wegerana n'abandi bamaze kwikingiza nkanjye. Turacyafite 60% batarikingiza mu mujyi wose. Turahamagarira wowe ufite cyangwa urengeje imyaka 16 kwikingiza. Ahari wenda n'abafite imyaka kuva kuri 12, icyumweru gitaha maze bazatangira gukingirwa. Guverineri w'intara ya Kentucky Andy Beshear avuga ko bishimira kwakira Kentucky Derby, ariko ko abenshi batiteye ku kwambara agapfukamunwa aribyo bigomba gukosorwa mu bihe biri imbere, nubwo yemeza ko abenshi bitabiriye bari baramaze gukingirwa. We were proud as a Commonwealth to be able to host the Kentucky Derby even in the midst of a pandemic. It was good that it was able to return to the first Saturday in May. And I think it showed the rest of the nation. Byari by'agaciro nk'intara kwakira Kentucky Derby nubwo tukiri mu cyorezo. Byari byiza. Yari yagarutse ku wa gatandatu tariki ya mbere z'ukwa gatanu nk'ibisanzwe. Kandi ndatekereza ko byeretse igihugu cyose icyizere cyinshi. Ndabizi abantu bavuye hanze ya Kentucky barabyishimiye. Hari abantu benshi imbere ndetse no hanze ya Churchill Downs. Ntabwo twagize abantu benshi bambaye agapfukamunwa nk'uko byagakwiye. Ni ikintu tuzitaho ubutaha. Gusa nzi neza ko abitabiriye abenshi bari barakingiwe. Tukiri ku nkuru zijyanye na COVID-19, ngo gukingirwa niyo ntwara yonyine yo kurandura icyorezo cya COVID-19, kuko nk'uko bitangazwa n'abitabiriye igikorwa cyo gukingira rusange cyabereye mu kigo nderabuzima cya Americana. Ni mu mugambi wiswe Ruvax wateguwe n'ubuyobozi bushinzwe ubuzima mu mujyi wa Rusivire ku bufatanye n'abaganga, abaforomo ndetse n'abaturage b'abakorerabushake bakingira ndetse bakangurira abatuye uyu mujyi kwikingiza coronavirus nk'uko ngo ariyo ntwaro ibasha kurandura iki cyorezo. Bamwe mu bakingiwe bemeza ko babanje gutinya gufata urukingo, ariko ko ubu bishimira kuba bakingiwe, bityo bakaba bashobora kutagira impungenge zo kwandura iki cyorezo cya coronavirus. Uzakingira abandi, nyamara ko wakingira nkabona nta ngaruka yabyo ihari, nanjye nzagira ariko uyu munsi wa none navuze nti hari igihe
barangiza gukingira ejo bakagira ingaruka yagaruka wenda ejo bakaba nta kibazo kijyanye n'uru rukingo twamaze kurufata no gukingirwa, nta kibazo twigeze tugira. Kandi hari n'ikindi twari dufite impungenge mbere, abantu benshi barapfuye, iki cyorezo cyaguma mu rugo cyakwiye isi yose, none tugize amahirwe tubona urushinge rw'umuntu leta idufasha, kandi tugomba no kugendera ku mategeko y'igihugu, ahubwo tukaba tubabajwe na bene wacu bakiri. Kuri uyu wa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereye umubare w'impunzi zemerewe gutuzwa muri Amerika uva ku bihumbi 15 bagera ku bihumbi 62 n'abantu 500 bateganywa kuba bageze muri Amerika uyu mwaka. Bamwe mu bahawe ubuhungiro kandi bagatuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko bishimiye iki gikorwa kuko ngo bazi neza ubuzima babayemo aho bari bacumbikiye mu nkambi zitandukanye, bityo ngo kubona abavandimwe babo basizeyo bizabaha umunezero ndetse n'iterambere kuko guhangayikira abavandimwe bari mu nkambi bizaba byabaye amateka. Imiryango yacu hasigaye iriya twifuzaga bitewe n'uko twumva akababaro kabo n'imibereho yabo mibi barimo, kubona n'imfashanyo bari barabageneye HCR nayo yarayikuyeho, bakagira no kubimura babakura no mu buzima bundi aho bari bamenyere babajyana ahandi hantu hari hatameze neza, nubwo tutari kumwe n'ubuzima tubayemo aha ngaha turabuzi. Twese tugira intego, ariko ndahamya ndashidikanya wageze muri Amerika intego uba waragiye uyigira utangiye gushaka kwisatira kuyifata, ariko hariya twese twabaye mu buzima bubi, twese turabuzi, ariko tugeze aha ngaha ubuzima burahinduka. Narabyishimiye cyane rero. Ubishimiye iyongerwa ry'umubare w'abimukira n'impunzi bemerewe gutuzwa muri Amerika kandi ni abava mu gihugu cya Somalia, nyuma y'uko ubutegetsi bucyuye igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buhagaritse kwakira abimukira ndetse n'impunzi bava muri iki gihugu, ariko ubu bakaba bakomorewe. Kubona abantu baza bavuye hariya hantu ni ikintu cyiza cyane kuko ni amahirwe. Urabizi aha hantu hatanga amahirwe cyane, umuntu abasha gufasha umuryango we. Ndatekereza ko ari ikintu cyiza. Nababwira ko kuza muri Amerika ari byiza cyane, hari amahirwe menshi cyane. Ntabwo ugomba gusubira muri Congo cyangwa muri Kenya kuko ugeraho ukabona ubwenegihugu. Iyo uri impunzi ntacyo uba winjiza na kimwe, ubutunzwe n'imfashanyo gusa. Kuza muri Amerika rero ni amahirwe akomeye. Perezida Biden avuga ko indangagaciro za Amerika ari ugufasha impunzi no kurengera undi wese ufite ubuzima buri mu kaga kandi witeguye gutangira ubuzima bushya. Gusa Biden yongera ko bigoranye ko impunzi ibihumbi 62,500 zaba zageze muri Amerika uyu mwaka kuko batangiye bakerewe nubwo bongereye umubare wabiteguye kuva mu bihugu bacumbikiwemo. Ibiro by'umujyi wa Louisville bishinzwe guhangana n'ibiza buramenyesha abatuye uyu mujyi ko bwashyizeho gahunda yo gufasha abaturage kwishyura ikiguzi cy'amashanyarazi. Ubusabe buzatangira kwakirwa guhera tariki 30 Kamena uyu mwaka. Abasaba kwishyurirwa bagomba kuba baba kandi batuye muri Jefferson County, binjiza umutungo uri hasi 150%
ku gipimo cy'ubukene rusange muri rubanda cyagenwe n'igihugu ndetse no kugaragaza ubwoko bw'amashanyarazi bakoresha maze ubwishyu bugahabwa ibigo bicuruza amashanyarazi nka LGE n'ibindi bitandukanye. Batitaye ku myenda bafitiye ibigo bicuruza amashanyarazi, abasaba ubwishyu bagiza ubusabe bwabo ku biro bishinzwe bahamagara kuri nimero 0502 991 8391. Ndagushimiye kandi nkwifurije ibihe byiza wowe twabanye kuri C4 TV. Reka ngusabe gukora subscribe, like na share maze ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye. Ibihe byiza.